Ma hajde, složit ćemo se. Yeah. Ja mogu da popijem 700 kafa iz jazz aparata i kafe mata, a koliko građani Sarajeva mogu da popiju kafa, saznajte uskoro. Pijete li kafu? Pijem. Koliko ih popijete dnevno? 5-6. Najdraže mjesto za ispijanje kafe? Ne znam. Svejedno. Dobro, hvala vam puno. Ja vam pijem kafu jedno sat vremena. Jutarnju prvu. Jutarnju jeste, pijem onu zlatnu džezvu. Znači, Ne možete pijem se... ništa drugo, to je u toku cijelog dana, ta jedna A jedina možete se džezva složiti, čitava. da. Možete se složiti da je džezva mama svake kafe. Pa jeste. 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 Kafu? Pijem. Koliko ih dnevno možeš popiti? Jedno. Samo jedno? Jedno, da. Jel to ujutro ili popodne nekad? Jutarnje. Ujutro, okej. Hvala ti puno. Molim. Ćao. Pijete li kafu? Pijemo, Pijete? ja pijem, jeste. Samo je jutarnja kafa u pitanju ili tokom cijelog dana ispijate? Ne, samo jutarnje. Znači jednu popijete dnevno. Da li imate neku pjesmu koju volite čuti uz prvu tu kafu? Pa imam ja narodne pjesme, volim sve. Samo narodne, ujutro uz prvu kafu. Ja ne volim narodne. Da li je džezva majka svake kafe? Pozdrav u životu. Najbolja kafa je iz džezve. Jes, Ok, hvala vam puno. Mene svaka dobro. Hvala puno. Zdravo. Pijete li kafu? Pijem. Prva jutarnja ili ih ima više u danu? Prva jutarnja i onda više u dan. Više u dan, koliko otprilike? Pa možda 3, Da li možda i 4 nekada se naći. jesu li u pitanju espresso kafe, Nescafe ili? Pa nekad Nes instant, nekad espresso, se zavisi od ovoga. Dobro, a možete se složiti sa mnom da je džezva majka svake kafe? Pa jeste. Pa jeste. Jeste. Dobro, a jel kažete kafa to go ili kafa za ponijet? Pa ni jedno ni drugo ne nosim je, nego Ne sjedim nosite. i pijem. Svaka čast, hvala. Ćao. Pijete li kafu? Da. Jutarnja prva ili ih ima u toku dana više? Ma samo jutarnji, možda. Samo jutarnja. Tako ne. Jel džezva u pitanju? Pa, jest. Jel džezva mama svake kafe? Ima li bolja kafa od džezve? Pa nema. Nema. Mak izvin, jel se možeš zaustaviti? Zdravo. Zdravo. Piješ li kafu? Uvijek. Koliko je dnevno možeš popiti iskreno? Pa mogu jedno pola litra. Pola litra kafe. A ja jedno malo. Iz džezve aparata ili? Iz džezve i aparata zajedno. Koja ti je draža? Iz aparata. Pa. Jel džezva majka svake kafe? Negiraš mi to, jel tako? A negira. Zašto? Pa zato što je kafe iz aparata nekako A zavisi do duše gdje se pije u stvari. Ja ne mogu da složim s tobom, samo ću te poslati da nastaviš jer ne želim pričati s tobom. Ćao, izvine, moj se uvrijedi. Može jedno pitanje. Zašto se ne slažeš sa mnom? Zato što mi je draža džezva. Pa dobro, pa mislim, ajde. Šta ima veze, imaš se i... Prvo je džezva nastala pa para. Šta je prvo nastalo, koka ili jaje? A pa dobro, to jest. Što jest? Jel tako? Pa jest, boga. Izvini. Sad se moram složiti s tobom. Hvala ti. Bravo, vidiš da znam. Ćao. Ćao. Pijete li kafu? Ne. Nemojte proći sam pored mene. Nikako, nikad nisi probala. Ne, ja sam probala, ne sviđa mi se. Ne sviđa ti. Ti Pijem. piješ. Koliko kafa dnevno možeš popiti? Pa mogu jedno 3-4. Jesu u pitanju espresso kafe ili džezva? Espresso. Samo? Samo. Ništa džezva? Ništa. Ne možeš se složiti sa mnom da je džezva mama svake kafe? Aj, nema šanse, ja džezvu mrzim. Nikako. Nikako. Pa kad ćemo na kafu? Pa mislim jedinu espresso neku može. Može. 3 hours later. Pijem. Samo prvu jutarnju ili ih ima više u danu? 2 puta dnevno. 2 puta dnevno ste ograničeni ili Kako mislite? oko kafe u podne i ujutro ili je bilo kad? Ujutro i popodne. Kakva je to kafa? Crna, espresso. Nije džezva. Nije. Nije džezva mama svake kafe. Nije. Ajoj. Zdravo, zdravo. Ko pravi najbolju kafu u Sarajevu? Ti, naravno. Hvala. Koliko kafe popiješ dnevno? Puno. Počinješ sa džezvom ili espresso kafom?
Nesom 3 u 1. Nesom 3 u 1, znači džezva nikako. To posle podne ide. A ti? Ja ne pijem kafu. Nikako, nisi probala ili se? Ne, pila sam, ali sam prestala. Ok, znači ne možete se složiti sa mnom da je džezva mama svake kafe. Ma hajde, složit ćemo se. Yes. Hvala ti, čao. A koliko vi kafe popijete dnevno, napišite nam u komentar. I to je bilo sve od Sarajevske Sehare za danas, ja sam Kićo i do gledanja.